Dobar dan, dobrodošli na Balkanska posla. Danas ću vam pokazati kako se priprema salat od krastavca. Za salatu vam je potreban jedan krastavac i par češnjeva bijelog luka. Krastavac ćemo očistiti od krajeva i zatim očistiti koru, mada možete koru da zadržite ukoliko tako više želite. Onda ćemo očistiti bijeli luk ili češnjak i sitno ga isjeći i dodati u posudu za salatu. Tada pristupamo sjeckanju krastavca koji treba da se isječe na tanke kolutiće i dodati bijelom luku. Možete da probate malo. Zatim sve to začiniti sa solju, malo ulja ili zejtina i ocat ili sirće, kako ko već to voli reći. Sve to dobro izmiješati i salata je spremna za uživanje. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, molim vas, subscribeujte, lajkajte nas, komentarišite. Želim čuti vaše mišljenje i možete očekivati svakim ponedeljkom nove recepte. Doviđenja.